马可福音第15章1达小那西诺米瓦希莫奥缪缪苏都苏斯布特奥塞西佐佐罗レマゾヒオセイソホアツツフオ議会エスブタオイヘタコエバイヘシオエイシオイエスエウスナエアイタエトベイネニトピラトイシトウゾシトピラトオイエスZohon teta yutaya nasu yutinga to Yesu zoe esueni mo man ichi hiwa to Yesu o isi pungneni to saisi to isi iwaha tuzo si to Pilato o Yesu hoya inza teko aiti mo man ichi kuisisu ihe pungnenia o atiko no maka tsuha miot o maita o Yesu ho o te hake ia isi na yam cenito Pilato leo sono ho la mem esa o Pilato la hachini maito la he tohung tamo botongonu chi chou ho poesi I tomo chihi chi si poekotova ochi o chihi o isi yainza palapa o ongoshi isi poupato mosola afeo fuuho opcoito chou nemo yuetenu omo botngonu mo miusnu to Pilato ho mea maito da at ochachi hioa ho hioaeni isi tochosi to Pilato temu uciapa poesi enia o honteta chou yutaya umtisi isi no so sohivito Pilato o saisi chomo imino semoeu but uho ko toveineni o Yesu atinghi o saisi cho isi po tova omo botngonu pa poesi eni to Pilato o palapa isi iwaha tojosi to Pilato o botngonu eimu ainza honteta chou yutaya chi chou nte oe no ti vovona ihe iwaha zozoya te spitato zujika tojosi to Pilato tsumana isi hioa chimo kuzo nama mo asuhchut munoi mozo o botngonu te spitato zujika mo ako noa na tomo botngon o Pilato chu poesi ha o palapa ho faenita botngon mashu ho tiusna o Yesu ataveya faenito chou ho spitato zuzika sleo ihe hafato hetai o Yesu ho yumuto tsochato sotokufu puya o chono tauchunu ihe pachiofitomo tatposachiusu o Yesu boemito tsutsumu ho te aineni tseopungu ho pa itiopungeni ataveisi ihechu miusni ho ohkui einza yokewasu honteta chou yutaya ihen a eomzato ueho etokua ofungusi miusni ho teupsi top ungo ho ohkui aepunga kematmohi ihe toveuza o yusu no tatposa patevoveineni o iachisiusu yechu hafa yuafo ho spitato zuzika arsi to cheonu ihe dua omo chihichichou zo Simon onkoshi mon a audu imine efanate mumutahosa ihe hui hopa hafneni o zuzika to Yesu Simon zo so kurinai zo amoto arisanta ho lufu ihe hafa tomo chonchi puhpungu o Yesu la yainza gorugo o ausnasi zo tsuehuana eon toich o ihe yaini toisi atvohito sos ochi emiho pemneni to Yesu atinghi o aisi imato Yesu ihechu spitato zuzika mion ayupa yusi seiti chu angaiza o yususi ausunu no ma hisio no taseona o hie spitato zuzika o Yesu yoisi topseni chi posonosi kuisi isi posi hoya inza honteta chou yutaya sono sinemio
ihe aupato Yesu ho spicato zuzika omo yosachi yaksai yonto vonasi omochihi yonto veinasi omochihi iomo sutsefitoits ochi chou ihe aokoe ia o Yesu eutivteni o funguhe ho yainza simosala mainza teo eon oji o seiteng eo veia no miteuhi machu o puihota zuzika to usnisi ia chisu o saisi cho ho demacho hio seiso mo maezo tsotsuboto Yesu iupa mainza tata to usnuto motsumo at ingi o ateta maka pedi to usnisi ia chitaini Kristo hon teta Israelu nahatsui imita zuzika ho pueho poai tinenia mi temjachue no ta uzva oishi ubata zuzika chi chou mo maezo aokoe ito Yesu sansang nemo chohzona mo mufe suta chewa o voe chuvzu mo asonu tuyu no huomzahie o hiashi no anao atsuhune mitu mahituyo no atabeisi no chohzona mo temuno imozo o Yesu iroi lama sapa kotani oe ausnasi zo hamou mainchiosko chiha omo eatsuto chiengonasi mo pio omo temadu yainza nahoeno talui isi eo hoa o iria panto chihi chicho mo smo usnu isi seo pichato ue o isi tfui tomo masichichi emichi gupa ho usneni to ngayo to Yesu yainza toteana a temia aiti o iria tenana semu ho e peohi mo inuske temunoi moze o Yesu zu entuhuton so oisi ngoveni to seitenchi tohesa mo ahoi to pepesi ho meiatiski meipaevai iomo heats utotuh chuto zuzikachi gungkang ait o hiashi mozo hoi o hiashi mchoi to Yesu chuyainza zo swa okoto hamo e choweni panton apiochi mamespingi mo I mochvihi ho aiti to ayumonahe mo no upu o Maria to motara hoi o Maria chi inotomo foinanachi Yakovu ho I o Maria chi inoto Yosefu hoi o Salomi nemosona a ione Galilaya o Yesu mosora fifiho ho aut ucha mon a enepiochi mamespingi moso nuthu fihoto Yesu ho uhta Yerusalemu susu a nemitsueofna mo semu ho o Yosefu to Arisanta zo chihichi la toihonga einvachi giing soni no mingeo no semu hona pungutohamo zo hieshi no ayayotsune mio aeno aushi no ansokunichi mo auteu o Yosefu ho baito to Pilato miusni ho enza o feangoto Yesu isi tatsuhito Pilato ho mitsu mchoi o Yesu mo huetsayamchi isi ehoa o gungkang tuotosina hiashitsu noana o homom mchoi o Yesu hoi shitsue no mito gungkang ho tadui o hia eisvutu isitsu faini to Yosefu o feangoto Yesu mo mhia yuteu o Yosefu peohi o feangoto Yesu yomzato yuteu ho to sidudua soududua to isi yufeong vito yakivauchi heufa isin a pehtuusni to chonchi fatu tomuti o pingi to heufa o Maria to motala hoi o Maria chi no to Yosefu ihe nout uchi ho pochenga o isi soududui to Yesu